Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi niyo ngaba baramutse bayikaze mu makuru y'aka kanya. Umukuru w'igihugu ca Centrafrica Faustin Archange Touadera ari mu rugendo rw'akazi mu Rwanda rugenewe gukomeza imigenderanire no gufashanya hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda. Kubera ko kuva yazorwa mu kwa gatatu k'umwaka muri manda ya kabiri yarataraza hano ashobora kuba aje no gushimira Perezida Kagame ati warakoze kohereza ingabo zatumye nibura tugira agahenge hariya ntatora. Uyo ni Christophe Kayumba umuhinga mu vyerekeye politike mpuzamakungu avuga ku rugendo rwa President Touadera. Tanzania yataye mu mvuto abatavuga rumwe na leta atatangajwe igitigiri. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Uganda Okello Oryem avuga ko Uganda idashobora kwivanga muri politike y'igihugu kibanyi ca Kenya. Amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Tanzania yataye mu mvuto abatavuga rumwe na leta batatangajwe igitigiri. Diane Ninahazwe tubwire ibindi. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ijwi ry'Amerika dukesha ino nkuru naho ritatangaje bangahe bahagaritswe ryavuze ko ari benshi mu bashigikiye Freeman Mbowe atwara abatavuga rumwe na leta ya Tanzania. Abatawe muri yompi bahagaritswe n'igipolisi kijeje kurwanya imigumuko muri Tanzania kibasanze imbere ya sentare yari kuberamwo urubanza rwa Freeman ku vyaha vy'iterabwoba yagirizwa. Ubwo rubanza vyari bitegekanijwe ko gubirizwa ku buryo bwa video uno musi kuwa kane gungururijwe ejo kuwa gatanu bivuye ku ngorane z'ubuhinga bwa none nk'uko vyatangajwe n'uburanira uwo munyepolitike. Freeman Mbowe atwara umugambwe Chadema ukomeye mu itabwa rumwe na leta ya Tanzania. Aha tuributsa ko yahagaritswe mu mpera z'ukwezi kw'indwi hari igihe yari kumwe n'abayoboke biwe bagira bakorane inama yo gusaba impinyanyuro zimwe zoshirwa mu ibwirizwa nshingiro rya Tanzania. Inyuma yaho yegetswe ko icaha c'iterabwoba no gutanga amafaranga yo kubwishigikira. Amategeko ya Tanzania atomora ko uwagiriwe n'ivyo vyaha adashobora gutezurirwa na gato naho yotanga ingwati. Abaharanira agateka kazina muntu na bamwe mu baserukira ibihugu vya Buraya muri Tanzania bakavuga ko batewe impungenge n'ivyaha uwo munyepolitike yagirizwa, ihagarikwa ryiwe n'iry'abayoboke biwe. Urakoze Diane. Abasirikare 24 b'igihugu ca Chad bishwe mu gitero cikekwa ko cakozwe n'intagondwa z'abayisilamu. Umuvugizi w'igisirikare yamenyesheje ko abasirikare ba leta bariko bararuhuka igihe bategwa n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram ku munsi wa gatatu mu karere k'ikiyaga ca Chad. Avuga ko uretse abasirikare 24 bishwe abandi batari bake bakomeretse mu gihe abandi bashwiragiye. General Azem Belmandoa Aguna yemeje ko ico gitero cabaye ahitwa Tuku Teria izinga riri ku birometero 190 mu buraro ko bushira uburengero bw'umugwa mukuru N'Djamena. Intagondwa z'umugwi Boko Haram na leta ya Islam ishami rikorera muri Afrika mu burengero zakoresheje akarere k'ikiyaga Chad mu kiringo c'imyaka itari mike mu gukora ibitero ku nteko za leta hamwe n'abasivili. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020 abasirikare ba leta 100 barishwe mu gitero cakozwe mu gice citwa Bohoma mu kiyaga Chad. Vyatumye inteko za leta zikora ibitero vyo kwivuna ziyobowe na president w'ico gihugu ico gihe Idris Deby Itno. Deby yishwe mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2021 igihe abasirikare ba leta batana mu mitwe n'abagwanyi ubutegetsi mu buraruko bw'igihugu. Yasubiriwe n'umuhungu wiwe Mahamat Idris Deby Itno. Amerika irajwe ishinga n'abanyagihugu bo muri Ethiopia yemeza ko bageze habi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Samantha Power arongoye ikigo ca Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID mu mpfunyapfunyo inyuma y'urugendo yakoze ejo muri Ethiopia yavuze ko uko umunsi witera ariko ibintu vyunyuka muri Ethiopia abakeneye ubufasha bakiyongera. Umutegetsi wa USAID yavuze ko ivyo yabonye biteye agahinda. Yasavye ashimitse ko impande zishamiranye zitegerezwa gutanga agahengwe. Ikibabaje gusumba nk'uko yabandanije abibwira abamenyesha makuru nuko hari imfashanyo zazibiwe ntizishobore gushikira abanyagihugu. Yumvikanishije ko abatanga imfashanyo babwirizwa guhabwa uburenganzira bwo gukora akazi kabo, ibitero bakorwa ko n'iterabwoba bagirirwa navyo bigahagarikwa.
ku kibazo cyo kumenya ico yibaza ku majambo yavuzwe n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed aho yagereranije ingabo za Tigray n'ivyatsi bibi hamwe n'ingwara ya cancer. Samantha Power atwara USAID yishuye ko yababajwe n'ayo majambo atesha agaciro akami ka muntu akanashobora gukwega izindi ngwano zishingiye ku moko. Hagati aho itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ritangaza ko mu gihe ibice 90% by'abanyagihugu bo muri Tigray babeshejeho n'imfashanyo iva hanze y'igihugu, ubu imfashanyo iri kwirabashikira itarenga ibice 10% by'irungikwa n'abagira neza. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kutwumviriza kuri Facebook canke ku kibanza cacu ca internet arico www.radio VOA.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tukivuga ku rugendo rwa President Touadera, mugenzi wacu Eric Bagirubusa yavuganye na Christophe Kayumba, umuhinga mu vya politike mpuzamakungu ku vyerekeye ubwo rugendo. Nibaza yuko uru ruzinduko rwa perezida wa Central Africa umuntu yarusobanura mu buryo bune. Mu buryo bwa mbere ni n'uburyo burimo kuvugwa n'abayobozi b'u Rwanda bavuga yuko uru ruzinduko ari urwo gutuma umubano w'ibihugu byombi wongera gusigasirwa kurushaho ndetse bakagirana ubuhahirane n'imikoranire myiza. Ariko indi mpamvu ya kabiri batavuga ariko wowe nanjye tuzi nibaza yuko uru ruzinduko ari uruzinduko rwo gushimira u Rwanda kuko nk'uko bizi u Rwanda rufite ingabo hariya muri Central Africa kandi ingabo z'u Rwanda ziri hariya ni nabo barinda umukuru w'igihugu. Nkibaza rero yuko kubera ko kuva yatorwa mu kwa gatatu k'umwaka kuri manda ya kabiri yarataraza hano ashobora kuba aje no gushimira Perezida Kagame ati warakoze kohereza ingabo zatumye nibura tugira agahenge hariya nkatorwa. Impamvu ya gatatu kandi nayo ikomeye ni impamvu usesenguye ubona yuko ari ikimenyetso cy'uko politike y'u Rwanda ari iyo kugira ingufu muri aka karere dutuye ndetse na Afrika yo hagati n'amajyepfo kuko twoheje ingabo muri Central Africa, uzi yuko twanazoheje muri Mozambique. Yego. Uzi yuko no muri Congo u Rwanda rufitanye amasezerano na Perezida Tshisekedi yo gukorana ku buryo bw'umutekano. Nibaza rero yuko uru ruzinduko rushimangira uko kwagura ikibuga u Rwanda rukiniramo politike, kuko ubundi u Rwanda ntabwo rwakinaga politike yo hejuru igeze aho ngaho. Ikindi cya nyuma cya kane ni nicyo dukomora ku byo umuvugizi w'ingabo aherutse kubwira mwebwe abanyamakuru. Yego. Ababwira yuko u Rwanda ngo rwiteguye kuzaza rujya gutabara ngo ahantu hose umuturage ngo amerewe nabi. Nubwo ibyo ngibyo wakwibaza aho u Rwanda ruzakura amafaranga, niba ruzaba umupolisi wa Afurika n'iki, ariko ni ikikugaragariza yuko u Rwanda rufite iyo politike yo gukoresha ingabo kugira ngo rwagure ijambo ryabo. Nk'uko mu Kinyarwanda baranabivuga, uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Ntibaze ko uruzinduko runabishimangira cyane cyane ko kubera ko tutabanye neza n'ibihugu bimwe duturanye nk'u Rwanda n'u Burundi, nibaza yuko u Rwanda rwafashe politike yo kwagura rugashaka izindi nshuti, ariko ahanini rukoresheje ingabo. Inyungu ku muturage ni izihe? Inyungu ku muturage yenda ni inyungu zijyanye n'ubucuruzi, kubera yuko nk'uko ubizi hari abanyarwanda bari muri Central Africa bacuruza ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika yo hagati n'amajyepfo. Ariko harimo n'igihombo kitajya gisobanurwa, kubera yuko nk'ingabo zoherezwa hanze n'izoherezwa Mozambique ntabwo hasobanurwa ese ayo mafaranga azakoreshwa azava he. Ndabizi yuko umuvugizi w'ingabo yavuze yuko u Rwanda rwo ruzishyura, ariko nk'uko ubizi ubukungu bw'u Rwanda ubungubu bumeze nabi cyane ku buryo n'amafaranga twiguriza uyu mwaka yageze
kuri 76%, ukibaza rero igihugu gikeneshejwe na covid, igihugu gikeneshejwe n'amadeni, ukuntu cyatangira no kujya gutanga amafaranga kugira ngo kirinde umutekano w'ibindi bihugu, ndetse ibyo bihugu binakisha ubukire. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Uganda Okello Oryem avuga ko Uganda idashobora kwivanga muri politike y'igihugu kibanyi ca Kenya. Ivyo bikurikiye amakuru yaturutse muri Kenya avuga ko ubuyobozi bw'ico gihugu bwarujije Vice President William Ruto kuja muri Uganda kubonana na President Museveni. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Ignatius Bahizi wiriweho. Wiriwe neza bwana Venuste. None leta Kenya yatanze impamvu zihe zo guhagarika Vice President Ruto imubuza kujya muri Uganda? Amakuru tubonana n'ubu nava mu bitangazamakuru yo muri Kenya nka Nation Media, ikinyamakuru cya leta ya Kenya hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya, avuga ko Vice President Bwana Ruto yabujijwe kuza muri Uganda kubera ko atarafite uruhusha rw'umukuriye Perezida Uhuru Kenyatta kugira ngo aze muri Uganda. Ariko kandi tukaba tumaze kumenya ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu imaze guhamagaza uhagarariye igihugu cya Uganda muri Kenya kugira ngo baganire kuri icyo kibazo hamwe n'ibindi bijyanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri Uganda siho babivugaho iki? Ari cyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari yatangaza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Okello Oryem yabwiye itangazamakuru yuko Uganda ari nta nyungu ifite mu kugira ngo ibe yakwivanga muri politiki y'icyo gihugu, kandi ko itanaramenyeshwa impamvu Ruto yabujijwe kuza muri Uganda. Ariko nanone kavuga ko muri minisiteri nk'uko bisanzwe y'umukuru w'igihugu cyangwa umuntu ukomeye wese kuva mu kindi gihugu ashaka kuza mu kindi, haba muri minisiteri bamenyeshejwe banamwiteguye. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda ntabwo bari bazi ko Bwana Ruto arimo kuza muri Uganda. Minisitiri yabisobanuye. We have no interest to interfere in the politics. Nta nyungu dufite zatuma dushaka kwivanga muri politiki n'ibikorwa by'igihugu cya Kenya. Ni igihugu tubanye neza kandi kiyobowe na perezida watowe n'abaturage kandi arakora akazi neza. Nta mpamvu leta ya Uganda yakwivanga mu buyobozi bwe, kandi Kenya nayo ntabwo ije yivanga mu biba hano mu gihugu cyacu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Okello Oryem. Ignatius Bahizi, ndagushimiye cyane, ukomeze ugira umunsi mwiza. Murakoze namwe bwana Venuste. Aheze imyaka igera kuri 10 ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR na leta y'u Rwanda vyemeje umugambi wo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda bahunze imbere y'itariki 31 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1998, bishingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye, gutyo ivyateye uko guhunga bikaba byararangiye. Gusa naho hari abatari bake batahutse, abandi baracari mu buhungiro kubera impamvu zitandukanye. Iki ni igice gito cy'ikiganiro muri Sanga mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yagiranye na bamwe mu banyarwanda bari mu buhungiro, Jean Serge Mandela muri Zambia na Mukunzi Eli aharanira uburenganzira bwa muntu ari muri Malawi. Baganira ku mpamvu hari abatitabiriye gutaha, ingaruka z'ingingo yafashwe hagati ya HCR na leta y'u Rwanda, ihindagurika ry'amategeko mu bihugu bahungiyemwo, umubano wabo n'u Rwanda nuko bikora ku buzima bw'impunzi. Duhere kuri Mukunzi Eli. Ni ikibazo gikomeye kubera ubundi yavuga ko aho ibintu bigeze nta munyarwanda wemerewe kongera kwitwa impunzi. Aho rero muri make tugiye no tutaragera mu ngaruka bifite, tugiye gutekereza ku ngingo bagendeyeho, mwumva ko ari ikintu gikomeye. Kubera iki? Kubera ntago umuntu nk'ubu ni nk'uko bafata icyemezo bakavuga ngo muri Bulgaria ngo turahita ko hari amahoro, rero nta yindi mpunzi yemerewe kwakirwa n'ikindi gihugu cyangwa HCR ivuga ngo uje muri Bulgaria. Kandi turabizi ko muri ibyo bihugu muri Bulgaria ntabwo ari kenshi, ariko hari ibihugu ko bifite umutekano, ariko hakomeza hakaza ibibazo by'abantu bafungwa, abantu babuzwa kuvuga kandi atari ukurwanya leta, ariko ari ukuvuga ukuri. Mbese ibyo bita abaaktiviste, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Rero abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagira bagafungwa cyangwa bagahohoterwa ukundi kose, bigasaba yuko bahunga nanone. Ubwo ndavuga abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntibibagije ko hari n'abandi bantu aho twita abantu basanzwe nabo bahunga igihugu cyababyaye,
bashaka umutekano, kandi mu guhunga ni nacyo kintu tugomba kumenya, tukamenya no twabumire gutandukanya ibintu cyane ngo dukaye, kubera umuntu uvuga ngo ahunze umutekano mukeya mu gihugu cye n'uvuga ngo ahunze inzara mu gihugu cye, muri rusange bombi impunzi, kandi mu guhunga umutekano mukeya cyangwa guhunga iyo nzara, igihugu niba kitabashije kumugaburira, niba kivugahukira gifungiye abantu, ntabwo yemerewe guhinga ibintu runaka cyangwa iki, abahunze ashaka ubuzima. Muri makeya icyo abahunze cyane ntabwo ari igihugu wambaye peperi, abahunze kugira ngo abashe kubona ejo hazaza heza n'urubyaro rwe rubashe kuzabona ejo hazaza heza. Rero kuba ONU yariyemeje ngo ibyo bintu igiye kubivanaho, igiye kuvanaho ubwo buhungiro ku banyarwanda, ni ibintu bisobanutse. Kugeza iyi tariki duhereye kuri 2010 kugeza ubu ngubu abantu basohotse mu Rwanda bahunga icyo nongeye gusubiramo, bahunga bashaka ubuzima, bashaka amahoro yabo na future yabo, mbese ejo hazaza heza habo n'urubyaro rwabo. Ni benshi cyane, nta shingiro bifite. Ariko bwana Mukunzi, ngira ngo uwo mwanzuro ureba bahunze kugeza mu 1998, ngira ngo abavuba ntabwo bareba. Rero ni naho icyo gitangaje, ni gute wabwira umuntu wahunze muri 1998 ko atemewe kongera kuvuga ko ari impunzi, noneho ugacaho ukemera umuntu uhunze muri 2021 akemerwa ko yakwitwa impunzi. None se tubatandukanije gute? Uwo muntu urimo urahunga muri 2021 ashaka umutekano, ese noneho biravuga ko wari wahunze muri 1998 noneho n'abatahunze noneho umutekano azawubona? Ubwo rero ni biryo iyo muza iyo association de cause de réfugiés yavizaga abantu bahunze muri icyo gihe. Ibyo mu bihugu nka Malawi ntabwo yari umubare utari udakomeye cyane, bari abantu 247 niba nibuka neza, baba 247 bagiye bakora demande d'asile, muri abo ndumva bara 189 barahawe ubuhungiro. Nanone abandi batabuhawe ni uko ubundi bwo kwirwanaho, baba ari kujya hanze bubyara settlement cyangwa kwirwanaho mu bindi bihugu, cyangwa bakabona ubwenegihugu. Aswa ntabwo bufite iyo cause de cessation, nibyo politiquement bifite uburemere, ariko sur le terrain hano muri Malawi nta konsekanse zigaragara cyane byagize, ahubwo igikomeye cyane ni aho barahunga ubu ngubu bishaka umutekano n'ubuzima, bahunga ibihugu byabo. Abo ngabo turabagarukaho mu kanya, nabo tunarebe n'ibigendanye n'amategeko yo mu gihugu, ariko reka tubanze tujye muri Zambia ku bwana Jean Serge Mandela. Ibibazo byacu nabo byatangiye mu 2009, ibibazo byatangiye nyuma cyane mu mwaka wa 2000. Ubu no bose batakubwiza utera kurereye byatangiye neza mu 1997 Pasiteri Mungu wa perezida aje gusura Zambia. Nyuma yaho no perezida Zambia twaciriwe Federico yatangiye kujya mu Rwanda. Niho usanga ibibazo byatangiye, kuko nyuma yaho muri 1999 Abanyarwanda bongeye guhungira muri Zambia. Ubundi ajyaga n'ingaga tagubuhungiro abukije akaga muvuyemo batega bagwa guhungira naho takunanije. Nyuma yaho rero nibwo baretse guha Abanyarwanda ubuhungiro. Gusa ibyo bintu byari babibwaga. Byinjiye gatoya Abanyarwanda benshi twashatse gusubira mu mashuri, atwimufasha kugira ngo dusubire mu mashuri. N'icumi imbere gatoya mu 2005 na 2006 nibwo batangiye gushaka kugira ngo batwambure ubuhungiro. Arije kubiva ibintu tutamenye neza, noneho ubutegetsi bwari bugendesha make. Nibwo basubiye inyuma mu 2009 na 10 bambuye ubuhungiro Abanyangora. Kuko bana kubyo mu Rwanda bishobora gufata indi ntera, bahire ku Banyangora kugira ngo baze ku Banyarwanda. None ubwo rero birangije ko Abanyarwanda bamaze kwambura ubuhungiro, nibwo byaje ku Banyarwanda. Nuko rero ubwo rero abantu bakiri batoya tukiri abasore bavuga ko twari interahamwe, rero kugira ngo bakajya gufasha interahamwe. Wibuke neza kandi umuntu wa mbere wajyanwe Arusha ariwe Kayezu Jean Paul, ari burugumesitiri wa Taba, afatiwe muri Zambia. Nyuma yaho nayo ngo nabagize gufata bajya ngo bajyanwe mu Rwanda, ariko bajyatakambira inkiko barabarekura. Byatinze 2007 mu kwa gatanu nibwo uyu minisitiri w'ubutabera Majara Nyesi bamushimutse. Ndava ko bamushimutse uko bamamagaye ngo ajya kwitaba mu biro bintu bisanzwe, agiye kubona iyo ari Lubumbashi. No ku kwezi yafatiwemo Lubumbashi yari mu maboko y'ingabo za Kabira, yafashwe n'u Rwanda. Yari kimufurira ni hasi ya Lubumbashi, bahita muvana uramujyana Lubumbashi bamujyana mu Rwanda. Twihute noneho tugaruke mu myaka y'inyuma gato.
noneho mu 2013 itajyambere z'ukwa karindwi nimo twabuze ubuhungiro byuzuye, ariko mbere yawo HCR yafashe ya mbere yahagarika gufasha abana bakiri bato bakiri mu mashuri abanza aho mu masogonderi. Universite nakubwiye ko yanze kuturira bwa mu 2000. Hanyuma rero tugiye nibwo bavuze ko abantu bahunze kuva mu 19 kugera 18 nta mpamvu ituma bagomba kuba bakiri mu buhungiro. Gusa cyatangaje nuko umunyarwanda wese umunyarwanda wese badushubije muri interview yansoni impamvu twahunze. Hanyuma babasubije muri interview byaje kugenda bite? Hanyuma abasiganye ubuhungiro ni 5% y'abana bafite ubuhungiro mu bafite mu madosiye yabo twakora abanyarwanda. Hanyuma kandi muri ibyo byo kutwambura ubuhungiro bavuga ko abantu bafite isano cyangwa ikintu kimeze nakwita nk'iki nk'umubano udasanzwe n'ibihugu bicumbikiye atagomba kubura ubuhungiro. Byosobanura ko abantu barongoye abazambiya cyangwa atabarongoye abazambiya bo batagomba kujya muri aya mabazo yo kugira ngo babaze impamvu badashaka gutaha, cyangwa se n'abana bavukiye aha ngaha nabyo byagomba uko bibareba. Abo bose ntabwo babyitayeho, bose bagiye mu interview batwambura ubuhungiro. Ariko se ko mwari musanganywe ubuhungiro kugira ngo mwongere kubazwa bwa kabiri cyangwa se nimunabazwa muhite mwamburwa ubuhungiro, byatewe n'iki? Nuko bafashe abagomba kutubaza bajya kubahugura, ariko byaburaga babwiraga uruhande rumwe bavuga ko abantu bahoze ari abategetsi cyangwa se bahoze bafite ubundi bushobozi mu Rwanda cyangwa se bahoze ari neramwe. N'andi magambo baje bafite ibintu bake mu mutwe badashaka kujya mu icyo babwira niba gufite impamvu zigaragaza udashaka gutaha. Reka tujye kwa Mukunzi mu kanya twari tumubuze kuri telefone ariko ndabona agarutse. Bwana Mukunzi, wumvise uko byagenze muri Zambia, turaza no kugenda tugana kuko bigenda muri iki gihe ariko turasa n'abasubiye inyuma gato. Wumvise ko icyo gihe bo bahise babura ubuhungiro, ndetse Mandela tubwiye ko bamwe mu bana bishyurirwaga na HCR bavuye mu mashuri bigatangira kugira ingaruka gutyo. Muri Malawi aho ngaho byagenze gute? Iyo cessation de clause de réfugiés yakoncernaga twifata mu buryo bw'amafamiye, yakoncernaga amafamiye 240. Nibyo abo bantu bagize ibibazo nk'uko byumvikana y'ubuza aho ubarizwa, utabasha kujya kwiga, utabasha kugira icyo ukora, utabasha kwideplasa. Ibyo birumvikana ko byateye ikibazo. Rezuma hano haseri yabashije kureka abantu bararujurira ukujurira, barongera baradepoza amadosiye. Abadeposheje bose nk'uko twabikurikiranye nk'uko mbizi kugeza ubu ngubu abenshi babonye pozitifu ubuhungiro, sati ubuhungiro bonye barayisubirana. Rero abatarabikoze ni umubare bareka ntabwo bigize mu mafamiye 100. Ibyo nabwiraga hari ababa baragiye za Mozambique baba barashatse ayandi mayira yo kwirwanda kugeza ubu ngubu, ariko nta numwe hano muri Malawi uko tubimeze, nta utubwira ko cause de cessation de réfugiés imufiteho impact general ituma batabasha kubaho nk'impunzi. Nibyo muri icyo gihe bari bafite roje, hari byinshi byangiritse, ariko kwangirika ntabwo ni ikibazo, nibyo, ariko ntabwo ari ukwangirika